Hoćete nov papir? Jeste. Približi malo sebi, čisto dole, dole, dole. To. Dobro. Ovo sam malo veći uzela. Dobro. Treba da bude ovako malo. Moramo skratiti. Važi skratiti, slobodno pokaži. Da treba bude... I sad stavi preko papira samo. Ponovo da se vidi da je to te dužine. Tako. Dobro. Pa čisto... puci ga malo. Gdje? U stranu. Razvuci ga. Kako da bude? Desno, levo, ajde. Razvuci jedna ruka u desno. To, tako. Dobro je. Pa ne, čisto se vidi šta je urađeno, znaš, zbog toga razvučeš ga. Šta znači razvuci? Trebala sam zalepiti. Dobro, ne vezi. To pokaže, tako. Dobro. Najgore sam koradila. Dobro je. Tamo na sredinu stola, tako. Znači od drugog ka drugom, tako nešto. Jebik. Može. Dobro, nešto ćemo ti to...